Чувашкенере ажалық яджибе ажалық шын марафонын кыжал хитап хырвишленже. Ана Шубашкарды малютка ажа шурдинже бедемлетреш. Паян кунда тин журалны пепкезенчен бушлаза, пилік шула жидеченхи хері хача бурынат. Шуртра візене вали мін герле пәдембех бұр. Специалисем пәчекскерсене амы женюшине бама. Тірлі енлін адаланза үсме булышашы. Ача журденче ларудыруба Республика Бушлыхын администрациян ердюші Юрий Васильев, тада сывлық сықлавын министрі Владимир Викторов палашрыш. Аша амыш хүтлі хізір юлнызене патшалық яланах пызык темлі ғойырна. Ебір алатыр филиалы бе Шубашкарды доммалют күнна бірлештірдімір. Күнда Шубашкарда берін еврдара хизем. Малдан ебір күнда автомобиль, машина илзе бама болышымыр зене, ажазене, парксене, магазинзене, спектакль зейзі оқма бұлдар дезе. Тебір жылавали пилікте 1 миллион рублей республика бюджетінден ремонт умашкан, благоустройство умашкан. Вообще ебір уже девестерсе фардымыр бюджетра. Уладырды ажажутне юзамашкан, ондай бір бұғапыр, тады сен меслетсем реабилитация небе, лечитвасене Мензембур, уладырды филиалда дошыл бұлдыр десе. Ачалық яжебе ачалық шын марафон Чавашсен неме елы евер пинде тоғыршыр тоғырвон ұлттымыр шулдан байырдет. Предприятизембе организацизем, уйрым жинзем, евырлар удырыва лекне есузыр ачазене булышма укша деньги бұғашы. Вишшемеш стройтрест бірлешу директоры Валерий Семенов самахран акция худшынза кожал шербин деньги бана. Иры әшрін вол ачалық меценажы медали дивешірі. Унбек жинзем халі нумайланза бұныне балыртмалла. Юлашки пилик шулда шак укша шая был танлашна водоржиже водорзагар миллион аяғын, а игімінде бұнды қырым шулны әлзесен бұл кіл пардақ ұлдың миллион журдан ұтлара. Пиден умажен құтшанат, не першана пышто шак укша байын шуджа үссе барад. Мәжін десен ажазыне мін жылдыларақ болжат, пышан жыллайқырақ. Акция выходынже бұғынны укшаба ача-бача вылямалы лаптықсем ушашы, сывлыға жиріплетмелі қадырзем дуянашы. Евр чирлеген ажызыне нумай болужаще, школ зене, садик сене, вот хальщине жул умень ремонтсам дваще, чамын да шуцур нумай укшагает, сырлаще мэнзен школ зене тоже жамбек полайт, ажызыне жидереще, чухын семье зенде бурнаган ажызыне, вот школда укшазыр жидереще, шаб укшибе. Шапла фонд хойне вали пербустады цайылмаст. Кашни район хулана хойзем бухны укшине ырыш вали тавырза барать. Чавашень галарым вали Алексей Енейкин, Екатерина Янгалакова.